فیلما جیران یا درهنر کرد روجاوای کردستان مانو خلیل در فستیوال فیلمان ده لتورنتو لکانادا هات نشاندان. فستیوال نه و مهل باجار تورنتو یا کانادا دست پی کربو شوا در باسویجی به نشاندان فیلما جیران بداوی هات. مانو خلیل جروداوی را گوت فیلماوی د بش پیش برکه فستیوال ده و بر بجیر خلاطه تماشاوان. جیران چیروکا زاروکه کی کرده که در سال 1980 دا لگنده سینور دنابرا باکور و روز آبای کردستان دا جیانه. ده فیلم دا هجمار لیستکوان کرد و عرب هنه جوان لیستکوان سوریه نافدار جهاد عبدویه. جیران بشتاری گلک فستیوال ناف دولتی بویه و گلک خلاطی استاد. مانو خلیل بخواه لزانیگاه شامه بش دیروک خواندیه بشترا سال 1986 لچکسلواکیا در هنری تمام کریه گلک فیلم دوکومنتری و ین سینمایجی چه کرنه محبوسي بهالبيت ولا بدك تتجوزي كردي وفوها مسلم؟ السينما كي هاري مازن هوت توكس تيد روجرز سينما تورونتو بداوي هاتنا فيلم فستيفالتي فيلمي ما كيف خشي راستي هاتيه وقت فيلمي كلوزينج سيرموني يعني فيلمي داويه فستيفالي فيلمي جيران حتى رجع ايرو دورة 120 فستيفال دنيا هاتي بلافكرن قالك جهه خلات جوردتنا از بيجم دورة سه خلاتي نافنتوي ستانديه فيلمي ما دواروجي في شامد والبوسان فيلمي زاروكا بيشانيدان لسيول بريتشا دروجا هاتشانيدان لكرواتيا تيشانيدان لقلق بلاطي دنيا هاتي دعوة كرن فيلمي هاني راستي بويا وك دنگك بو ملتي كرد بو في رنگي هاني ام دنگو چيروكي ملتي كرد دنيا بلاف دكن از قلق كيف خشم ايشا براستي از كيف خشي از في فيلمي تورونتو شاني بدم از سلاوي خوش